Pozdrav svima, ja sam Kiki49 i danas ću vam pokažem sve moje ponije. Malo mi je sad ružno okruženje, ali drugi put ću srediti. Prvo imamo ovu morsku Twilight koja možda bude sirena. A kad joj se obuče, postane poni. Sad ću da vam pokažem. I evo nas stoji stvarno Twilight. Sad ima ovako noge pa može da, to jest kopite pa može da stoji. Onda imamo ovog morskog ponija sa svojom školjkom, zaboravio sam kako se zove. Ako vi znate, napišite u komentarima. On se izvadi. I evo ga, morski ponij. On ovako možda stoji na prozoru ili bilo gdje u svoje školjke. Onda imamo Flori Heart, nju sam dobio uz moj mali poni magazin. Imam ovo mi je najnoviji poni, Fluttershy, dobio sam je sinoć uz moj mali poni magazin. Ovo je u Srbiji novi broj. Ne znam za ostale zemlje. Ona je iz filma, ako se ne varam iz jednog dela sa onim pirotinama. Onda imamo ovo Twilight zemaljskog ponija. Malo izgleda ružno, ali eto. Zatim ovo sam kupio kao set za skutalu i pipskvik za košmanu noć iz prve sezone. Evo ga pipskvik i evo je skutalu. Onda imamo flama, nemam flima, ali imam flama. Nema da se kupi flim, ali isti su. Onda imam Pinky. Ovo je Pinky iz Meka. Onda imam Rarity isto iz moj mali poni magazina. Ima ove naočare. Zatim imam Rainbow Dash kao Wonderbolt isto iz magazina. Zatim iz prošlog videa imam onu Cherry i Apple Strudel, još mu nisam stavio šešir. Dakle, to je to od mojih ponija. Do sljedećeg videa.